Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum umaq dostlar. Uyghur ana tili öğreniş dershanamıza hoş geldinglar. Bugün biz toshqandagi ti'ni öğrenimiz. Toshqandagi ti. Toshqandagi ti. Bashti. 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 Ottirati. 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 Ulanmati. Ulanmuti. Ulanmati. Ulanmuti. Yalğız ti. Yalğız ti. Yalğız ti. Yalğız ti. Toshqan. 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 Kepter. Kaptar. Kepter. Kaptar. It. 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 Put. 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 Ti ata. Ti ata. Ti ata. Ti ata. Ati